icwa ba mama mahera ba papa mahera nibabanze nabo nyene bavyumve hajya amahera si gwabo sayo muri ministere ya finance. Uwumva yuko ari umukene akora muri leta ndamusabe yitahira ubunyene aje gukora utwiwatunge kuko itunga ririyo kabisa. Itunga ujya gukora ibyawe cyanagiye mayuyu hari mu ngira ngo uyu ni Sebarundi mwishavu ry'ishi n'uburakare abwira abantu ngo niba batagishoboye batagishaka gukorera igihugu batahe. Yafashe icyemezo kwa Ntare Rushashi mu biro byiwe ubwo yarayoboye inama avuye mu masengesho ndetse ubwo yinjiraga mu kibazo cya fomi imbura neva mwishavu n'uburakare kwa Ntare Rushashi nta muntu uri bumukize. Reveriyani Ndikuriyo n'abamukorera n'abamuri inyuma bagiye kubahiga bukware, yabahigisha umuhoro, yabahigisha ishano, yabahigisha urusasu, yabahigisha kubirukana. Icyo nzi cyo inkota ku itako, imbunda ku rutugu, amazi mu mufuko, amazi y'abagabo ntawe upfa kuyanwa atayakoreye. Neva rero mu migani myinshi yabaciriye ko ntawe ukeza abami babiri, ari byo muza kumvamo ngaha. Avuga ati nta bihanga bibiri mu nkono, nta nkube ebyiri mu gicu, ntawe ukeza abami babiri, yankumwe agakunda uwundi. Neva rero ngira ngo rwabize kwihangana byanze. Mu busanzwe uyu mujinya azanye n'uburakare yakabaye abikorera ahataraha muri ofisi yiwe, kuko igihugu cy'u Burundi gifite amategeko. Ariko reka nere kwizimba mu magambo mwumvirize. Kamara maza ni wewe userukira iyo leta, uwo mugabo leta ntaba ndiyumvira je kubivamo. Ndavuga none ko ngira mvemo nje kurondera utwo twiza kugira ngo mbone ko nshobora kuronka amikoro yo gutunga umuryango, ko ngira mvemo mbega uwundi nawe utwo twiza ngiye kurondera we ntadukeneye, nawe niyavamwo n'uwundi akavamwo n'uwundi akavamwo, ninde azosigara acungiye igihugu? Niwo munsi natawe gutegera neza, ninde azosigara acungereye umutekano w'igihugu ko utwo twiza twese tuturondera? Kubwira ngo leta mpamahera yakurahe, ko nayo mahera ava nyene muri vya bikorwa vya bene gihugu. Niho mpora mbona ko hariho aba bantu bose biyumvira ivyo byose byo kurya ibiture niki n'ubucangero babo burimo, nuvuga ubuntu bwaravuyemo. Kumva yuko ushobora gusokorera abandi vyaraheze. Ico gihe je narize naravuga nti no kuvuga ngo Everest Ndayishimiye iyi nama yayiyoboranye ishavu, ayiyoborana n'akazikira, kandi ari nacyo cyamuteje icyo nakita nk'umwaku. Mu busanzwe nabo muri kumwe nawe utabizera, ubikeka cyangwa se utanabikeka ariko ugahita ugaragaza ikibazo public, nabo barakuvaho. Ubundi iyo umenya ko baguhema, Everest Ndayishimiye atarinze kujya gushwana kwa Ntare Rushashi muri presidence cyangwa mu biro by'umukuru w'igihugu, wakamara kubona ko we bamukengera cyangwa bamusuzugura, agahangana no kubahiga cyangwa kubashakisha cyangwa se kubarondeza iyo bari, akabikemura mu bundi buryo nka perezida. Ubundi niba usuzuguye umwami ukabukengera umwami, agutorera mu biki? Niba perezida bizi ko uri umwanzi we, mupfana iki kindi? Kwimaramaza rero ukaguma ushwana, utukana, uvuga nabi, urondeza impamvu, urondeza ingingo, urondeza ikintu icyo ari cyo cyose cyagusekanya naburongoye, ubundi ni ikosa. Ibi rero yavugaga ngo indongozi bakwiye gukorera ubuntu, bakwiye kunyurwa n'imyanya barimo, batamusaba inyama kandi ari mu bugaragwa.
bakanyurwa n'amahera barose. Ibi byo kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi ntabwo cyahemba perezida umushahara umuhagije ngo ni muke cyane, ngo abarundi ntibashobora guhemba perezida ibyamubeshaho n'ibyamutunga n'umuryango we ni bike cyane. Ariko nyamara umwarimu wigisha muri primaire y'u Burundi umushahara wahembwa uramutunga we n'umuryango we. Umusoda cyangwa umupolisi cyangwa umuganga umushahara we uramutunga na famiye yiwe yose. Pourquoi? Sinzi rero ingene cyangwa impamvu Evariste Ndayishimiye we abona ko igihugu kitamuhemba, ahubwo ahora avuga ngo nagiyemo ntabishaka, ndumva nakwigira nkabivamo nkacomoka nkigira kwikorera utwanjye tumpa inyungu. Ngo yaje gusanga rero abantu bose barondera akaryoshye cyangwa si byiza, asanga igihugu kiri busigariraho, wahitamo kuba umusirikare w'umukorerabushake udahembesha utaka n'amahera. Ibi byose rero nge simbibona nk'ukuri, mbona ko ari ukubeshya. Simamya ko Sebarundi ibyo avuga ko igihugu kimuhatira kuba umurongozi kandi kikaba kitamuhemba umushahara wamuhaza n'abana be, jewe mbona ko ibyo bintu ari kinyoma. Igihugu cy'u Burundi cyamuhemba umushahara wuzuye umuhagije n'umuryango n'urubyaro rwiwe. Mugabo rero igitangaje cyangwa se kigoye cyangwa se kiruhije muri ubu butumwa cyangwa se muri iri shavu yiwe, nubwo yavugiye mu byinshi, avuga iby'abamwanka, iby'abamurwanya, iby'abamujya imbere, iby'abamuri inyuma bamuhiga kandi ari we murongozi mukuru, ibi byose ari gushakisha uko yatsikamira uwitwa Reveriyani Ndikuriyo n'aba bandi bashaka kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibishyaka CNDD-FDD ushingiye hanini ku mahitamo y'umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027. Bivugwa ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD hashize iminsi havugwa umwuka mubi hagati y'abayobozi b'ishyaka CNDD-FDD ushingiye hanini ku mahitamo y'umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027. Bivugwa ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, Gervais Ndirakobuca uyobora Sena na Gérard Daniel Ndabirabe uyobora umutwe wa depite badashyigikiye ko Ndayishimiye azongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Hari abanyamuryango bakuru ba CNDD-FDD bafashe icyemezo cyo gukomeza gushyigikira Ndayishimiye, baremye itsinda bise bene Samurarwa, bakora inama zihariye bakaganira ku hazaza h'ubutegetsi. Abasesengura politike yo mu Burundi basobanura ko ubwo Ndikuriyo yafataga umwanzuro wo kwegura ku mwanya yari afite wo muri Sena mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2025, yashakaga gushyira imbaraga muri CNDD-FDD ategura hazaza he, kuko bivuga ko nawe yifuza kuyobora Burundi. Amagambo Ndikuriyo yavugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki ya 2 Mutarama 2026 yagaragaje ko ashaka kugira ijambo rirenze ry'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kuko yise umunyabubasha ushobora gufata ibyemezo bikomeye. Ndikuriyo yabajijwe bimwe mu bibazo byaherukaga kubazwa Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abanyamakuru n'abaturage tariki ya 27 Ukuboza, ariko noneho we atanga ibisubizo byihariye bifite uburemere kurusha ibyatanzwe n'umukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yabajijwe igihe leta y'u Burundi izafungurira umupaka wa Gatumba n'uwavugizo yegereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asubiza ko izafungurirwa mu gihe kimwe n'iy'u Burundi buhuriyeho n'u Rwanda. N'ubwa mbere hari humvikanye igisubizo nk'iki uko Perezida Ndayishimiye n'abo muri guverinoma y'u Burundi basobanuraga ko umupaka wa Gatumba n'uwavugizo izafungurwa mu gihe umutekano uzaba wagarutse mu bice byo mu kibaya cya Rusizi. Amakuru ava mu ntara ya Gitega ahamya ko mu gitondo cyo kwa 5 Mutarama Perezida Ndayishimiye yazindukiye mu biro bye ajya kureba abakozi bari mu masengesho abanziriza akazi. Ahageze yaratonganye bikomeye, yibasira abo mu rwego rwa politiki abashinja kutamuyoboka. Mu byabashe Ndayishimiye urumva tugeze hahandi ngira ngo yenda mbereke Evariste Ndayishimiye ari gushwana, ari no gutongana, ni naho wumvishije. No kuvuga iri ni ikosa rikomeye cyane. Nta perezida utongana, perezida atonganira iki? Igihugu gifite amategeko akigaba, urajya gushwana cyangwa se urajya gushya warura iki? Ofete rero hano ni ukumara amazi igihugu mu makungu ndetse ni Burundi. Kandi kuva mu masengesho ukajya gushwana, ibyo bintu ntabwo birimo umugisha, birimo akaga, birimo amahano. Navuga ngo ni inkuru ibabaje ku Barundi n'abarundi kazi, ariko
reka yenda saka kantu gahere hama nze nibandanyirize icyo naringamije naringendereye. Shimye harimo ko abanyapolitiki batitabira amasengesho abanziriza akazi kandi yadahari batangira kumunegura, nyamara iyo bari kumwe bamwiyoberekaho bakamwereka ko bamukunda. Aya makuru avuga ko Ndayishimiye yabwiye aba banyapolitiki ko atazemera abakorera abami babiri, abacira imigani myinshi yo kubaburira irimo abwirwa benshi akumva bene yo, arangije akomereza urugendo kuri Minisiteri y'Imari. Urugendo rutunguranye Rwanda yishimiye kuri iyi minisiteri ruvuze byinshi. Harashize icyumweru umuyobozi wayo Minisitiri Dr Alain Ndikumana agaragarije abasenateri ko iyo sosiyete Fomi ikora ifumbire mvaruganda imutera ubwoba kubera ko yanze kuyiha amafaranga arenga miliyari 50 z'amarundi atari mu masezerano yagiranye na leta. Imbere y'abanyamakuru Ndikuri yateye utwatsi impungenge za Minisitiri Ndikumana, asobanura ko icyo kibazo cyavugiwe ku mbuga nkoranyambaga gusa kandi ngo ntibyumvikana ko umuyobozi ukomeye nka we avuga ko atizeye umutekano we. Niba rero ubyumvishije nkanjye nka profete cyangwa se nka generali, navuga ngo Everett Ndayishimiye hamwe aravuga ati ndi umunyamasengesho, ahandi akavuga ati ntawe ukeza abami babiri, nta nkube ebyiri mu gicu, nta bihanga bibiri mu nkono, muranegura, murangaya, murasuzugura, muranywega, murangaye, murankengera. Ubundi Everest Ndayishimiye umukengera ninde, umugaya ninde muri presidence? Namwe mwibaza umukuru w'igihugu uri mu biro yaratowe 99%. Abo bamukengera nabamutoye cyangwa nabavuye hanze? Yaratowe 100% cyangwa ntabwo yatowe? Ninde muntu usuzugura Neva kugeza ubwo agira ishavu ringana uko? Ninde muntu ugaya Neva kugeza ubwo agaragaza reaction itari nziza mu bajejwe mu barongoye kuri uru rwego? Nukuvuga ngo umwami yarakaye ku gihugu cy'u Burundi. Everest Ndayishimiye hamaze kuvuka undi mwami wa kabiri, nta ukeza abami babiri. Yangira ngo rero uyu munsi saa 3 z'ijoro zo muri Afrika, mu Burundi no mu Rwanda, turaba turi live hano ku Mbabazi TV 3. Uwo biza korohera cyangwa abishobojwe abibashishijwe aze gukurikira ubutumwa, aho turi busubiza ibibazo bitandukanye biri bushobore kubazwa. Ubuza kugira icyo abaza cyangwa yifuza kumenya live turakigusubiza saa 3 z'ijoro. Karibu zuzuye nyine turaba dutanguye. Ikindi cyihutirwa twabasha kubwira abantu nuko mu Burundi buno intambara yatanguye, kandi intambara irimo, kandi intambara ikomeye hagati y'indongozi zose cyangwa se abayobozi b'u Burundi. Ntabwo bari kubihuriza ko, ntibari kubyumvikana ko. Ngira ngo Reverien ari gukina politike ye, Everest Ndayishimiye agakina politike ye. Ngira ngo aba bose bagwanira intebe y'ikibanza cy'umukuru w'igihugu, umuntu wese ari muke gatwe. Twavuga rero nakamaramaza nakayobera abahinga. Navuga ngo igihugu kigeze ahantu ubundi bitari bikwiye ko kigera. Sinibaza aba bantu bari kurwanira guteza imbere igihugu, bari kurwanira umwanya w'icyubahiro, bari kurwanira kuyobora Burundi, bari kurwanira iki? Bari kurwanira iki? Bari gushya barura iki? Sinibaza abarundi bo batoya batari abarongozi bo baranitegereza, ahubwo ni nikimara amazi. Mwebwe murwanira ibibanza byo kurongora ibintu mudashoboye. Vraiment ntimurabicanye, ntimurabarozi, ega muri babi. Niba nge nagwana intambara abantu bagapfa kugira ngo mbe president ntabishoboye, uyu munsi nkarwana intambara yo kuba pastoro, nta Yesu atarampamagaye atarantoranyije, nkwiye gupfa mbere yaho hantu. Niba umuntu ari kurwanira kuba president azi neza ko adafite ubushobozi bwo gukina diplomasi cyangwa se politike, koko aba president barenze ibihugu 124 ngira ngo biri muri wone.
190 ariko 204 mwaho ukaba utazi guhangana mu baperezida barenze 200 nawe ngo igihugu cyawe kibone igitoro kibone amahera mva makungu kibone ibitegwa njabuka amazi ukaguma uvuga ngo ejo ntihahira abana kandi ituranye na heba nzakugirira neza nzabikora oya niyo mpamvu naba muri nzagiye niba rero mwifata mukajya mu biro mugatukana mugashwana umwe ari gukarira abantu undi ari gukarira juya nini sababu gani murimo muteza akaga murimo muteza ibibazo murimo muteza isaga mwebwe muritora ubundi nkande erega bari kwitora nimugire ngo ari umuntu bakeneye ubatora bari gushaka amaboko ndatabariza Burundi twese turi gusenga imigambi yanyu ntizahama ntabwo bicamo ntabwo biri bukunde egome ntabwo biri bukunde homboka cyambo cya mukongomani koko ibi ni inkuru mbi ibi ni akamaramazi ibi ni akayobera abahinga ibi ni agasuzuguro ka shetani n'abadayimoni onodije rero Kristo umunyanazareti na data n'umwuka wera imigambi yanyu ntihame kubera ko mwebwe mumeze nk'abantu bajya mu isoko ryarema ritarema mu bukwe bamutumira batamutumira sa gahunda sa porogaramu akaba ari muri pyonderamo twende basi ibintu nk'ibyo oyaye abarundi bakeneye nabiterambere bakeneye nabo ubuzima bakeneye mu ruhando mpuzamahanga umwimbo rero mbwira abantu ngo Yesu yaravuze ngo yapfushije ahagaze ibi nabyo bisa no gupfusha umuntu ahagaze gupfusha politike y'u Burundi iri mu kaga isi yose ihanze amaso Burundi uburyo muri kumena amabanga kwinyuraguramo kwiciraguraho mushwana mugerekerana hasi hejuru mungwa dusame ngira ngo Sebarundi yaba yongeye kumaramaza igihugu kwa Ntare Rushatsi ntabwo ibintu byifashe neza habe nabusa nakamaramaza nyumvira akakamaramaza uwumva yuko ari umukene akora muri leta ndamusabe yitahira ubunyene aje gukora utwiwatunge kuko itunga ririyo kabisa itunga ujya bikorera ibyawe nagiye mayuyu hari mu kumunani bariko barambwira ngene ngo musitanere wa mukikiya ke yambwira ngo mutama ngo yaje sinidoga mu bene gihugu banje nti good agereka ngo urabona nkabaje bari haje ngo hajya nta numwe abuze ibihumbi 300 mu mufuko hayi banteka nje kumviriza cyambwira ngo ujya urabona kujya ugene ubone umengana umusore adujyaheruka kugura inzu mu Gasekebuye none amahera ntibayaronka gute ngo urabona ubu ngo n'ubutagira itongo ngo acaronka akazi ko kurima bakamuhemba ati haje nta numwe atagira amahera ubu yababwira amahera yuzuye mu gihugu hagati namwe murayabona none niyo muri ko baratembera ubu ngira ngo ni inkuru itari nziza yenda ndaza kugarura mu kanya ariko uko nabyikurikiranye nuko nabyumvishije giye ukubereye kuri tele Evariste Ndayishimiye yinjiranye umushiha cyangwa se umunabi mu ndongozi avuga ko bari kumvira Reveriyani kuruta uko we bamwumvira rero umwami wa kabiri ubundi mu gihugu cy'u Burundi hari umwami umwe ko habonetse umwanya wa kabiri mpamya ko ari akamaramaza nyine ku gihugu ubundi mu busanzwe ibi ntabwo byakabaye mu ntara ntabwo akwiye kubashwana hari amategeko agenga igihugu cy'u Burundi niba muri presidence umuntu yinjiye hagasanga hari ibitagenda neza habaho uburyo ibintu ushaka kubona ari amakosa ukabihana cyangwa atari amakosa umuntu ukamugira inama cyangwa utamugiriye inama ukamuhugura umugabo rero Sebarundi nk'umukizwa cyangwa se nk'umuntu wubaha Imana cyangwa uvuga ko azi iby'Imana uyu munsi ho yinjiranya agashavu
kenshi birenze urugezo uko twari tubimenyereye. tumuza ashwana egome mugabo ahaho byari birenze, birarenze vraiment. Nakamaramaza nakayobera bahinga ego tigwabo saye muri ministeri ya finance. Kubera iki bwa buntu bwatuvuyemwo kuri buye yavuze ngo abantu baze bariyungunganya baca bavuga ngo no kwiba. Kubera bwa buntu bwagiye umuntu ashobora kuva ku karango njyawe nabamushize heza je ntibashize aho ndya urogoroye. Mbonye ministeri wa finance finance nabo nyene sinzi uyu kuko twakoranye byinshi turiko turondera iyo transparence bavuga turaba kwicoro ariko no kuvuga ngo hano Evariste Ndayishimiye kogorora ubundi mu Kirundi ni nko gukotora, ni nko guhomba. Bamwe bavuga ko yabahaye ibibanza birimo amahera cyangwa ahantu hari amafaranga menshi, abandi bakaba bayoboye ibisata bitagira amafaranga menshi, ari nacyo cyateje akaga cyangwa se isaga cyangwa se ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. Navuga ngo Sebarundi we ntabwo bimworoheye cyane ko nyine nawe niba ashaka amajwi biramusaba ko abo bantu bo bari kumusaba ubundi imyanya ikomeye. Bundi mu Burundi abantu bashobora no kukubwira bati aka kazi uri ministre ko ntacyo winjiza, kari uri ministre ko ntacyo winjiza. Bakarwanira rero ahantu haba hari akazi ariko uri bwinjizemo menshi kuruta wa wundi. Ofete rero yagezemo imbere bamwereka abantu bakora ahantu heza, nawe ababwira ko anabasobanurira ko ibyo byo kuvuga ngo abantu bafite ngo tuzi twiza kuruta utw'abandi kuri Neve ibyo ntacyo bivuze. Ahubwo Evariste yavuze ko igihugu ari umuhamagara abantu bakwiye gukorera ubuntu.